Ka Executive Committee balam khmat dak Voice of the People's Party VPP na Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ha kajingelam ubak Shembor Lang Rinja Chief Executive Member bat ubak Sebor Lang Warba Executive Member badai pet ya katnat platingka ha kanok phai sngi ka henril tarik unailar arah jarak pesan kalalit katpat ya ke Sorkar Jela pan pelat no ya ka baha Shaka Council. Hadirin kejengya kendu ia ubak Prestun Tensong sembut Menteri Rangba bapet ya katnat District Council Affairs ke Sorkar Jela ubak Shembor Lang uloong baki weki council kila dep yo ya kabaha jengki kepadai ban yo na ke Sorkar katba ke KHADC pat kampat yo setia. Syuk-syuk ke Executive Committee kalau penpau ru ba kalaya keren ru halor ke jingwat benia ya ke jinglong jingman ke Jat bin Riu Khasi. Jungi nak District Council mengarahkan yang charge of finance ini yang dikendu Deputy CM berdipet ya District Department. Kejuan ngejungi kalau bunyi kering ketua atli kimat ke council dia hidup. Kau dapat kimat ke dia lor ke bahak ke baka KCTC ke dia banyak. Nomor ba ngelaki hakiwe ki council kila dapat karena ke District Department ada banyak. Ke hadu mentah nak yang KCTC ke mesti berapa. Kita tahu nilai ibu dini dah ke Shikin itu dikini berai ada dan ringim semua. Aduh mentang ni macam yo tidak ada pak ina so dongkam man ni kedua rahmat deputy CM man benpau ya ke kabani de tadi kamat man ya do perkawai keren roh tadi ka research ka kom ka council hi ka de ka hak ka jongka ka dongkam man wat banyak susu ke jalan zaman juga ko kerja keren tu deputy CM ya ke kamat kom ka council ni dongkam ka jikersan ka state government ka bani kom no bangin nang la su kan buat banyak lagi julung cuman juga cek kuri kujungi research kejongka kejongka bentar juga council nak tenang bagi lawan sothok ya ka peteng ke bah ada bentar tadi ka bagi keren deputy CM naga yang deputy CM imsim la ya thok ekada ndai la shutha yo officer jungi benlang atau cakap apa kin pet banyak ke bagi dia ban lek kloi la bentar joki Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya